Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje engizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawukuthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma ukuthi-ke uyaqala ukungena kulo, wenze nje kulungile-ke laphana-ke ungixhase, ungaphuma ucindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali. Kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke likhonza ukwazi phela ukuthi-ke uyibe sethubeni lokuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke izintsha engizobe ngilethela zona-ke ngikufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje. Usengaphuthini njengamanje njengamanje ukuthi ungakucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje ukuthi akulethele lona-ke namhlanje-ke la kulethele-ke ividiyo-ke kasisi obelandela uSicebi Nkosi Yamagcokama edlule emhlabeni-ke, obelandela-ke uSicebi ngaso-ke isikhathi-ke sesigameko leso obone konke kwenzeka. Uyachaza-ke kwividiyo engicela kuwo lapha ukuthi-ke masizwile-ke le vidiyo longene ema-comment section usho uvulo lakho ukuthi wena ucabangani ngaloku daba lolu sewenze kulungile nje ungixhase. Ungaphumi wacindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke likhonza ukwazi phela ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizobe ngilethela zona ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke. Nayo-ke le vidiyo-ke le awuyithokozele. Masihamba irobho selivulele thina ukuthi singadlula, kuvele kuqhamuke iPolo ize igijima. I think yona ngithi abantu imali ekala isikhathi sokuthi hhayi ngoba ngingagijima uma ngidlula manje ngeke beze ngifice. So that time isathi iPolo shaya ngesipiti kanti napa osigcibadlu nasi siyabalandela. Sesiliyadlula livele limshaye, then yananga yaphepha imoto yarolela ngakule mgaqo lo ngale onyukayo. Thina kusenjalo sisathuka ibhange nasibona phela ukhanya ugreen, masiyahamba nathi wafika iMercedes nje yacisha ukushaya yasidudula kanje. Sendawo. Angizwanga? Sendawo Mercedes futhi nawo. Ebekhona neMercedes. Yo. Afika iMercedes sathi izoshaya sasayivika savele sashaya itruck-ke thina. Sashaya ne-truck because befika and ilakeliwe ukuthi itruck belimile because kamusi robots beli-red khumsi bemele beme. Itruck belimile vele savika ngasavele sashaya khona kwaqondana nobonnet kanje. Mase siyaphuma ngidime ngiphume eqala emotweni. Manje ngiyaphuma and ngiyaphuma ngiyeza aphefumule kahle bengihamba ngigobile because bekubhlungu la eqolo nala amaphaphu. Manje ngiyabuka ukuthi mina hawu imoto yesicebi phela leya and ingqondo yabo bengathi Swiskey manje ngathi mina hawu imoto yesicebi and irole yabheka le ngaphezulu. Kwasinda-ke aba u3 kwashona yena-ke nalomunye igida ngoma ubaka yena base yena ushonele esibhedlela because sambile esibhedlela kufika ambulance asithatha wasesethi yena unangu-ke washonela esibhedlela-ke lelo gida ngoma lelo. uSicebi-ke uphelele laphana indaba yakhe. Nkosi yami ibuhlungu lento. Labo azana sisuke sijabuleni lana nje ku-right ku-happy yonke into masifika lapha phambili kwenzeka ikiga. And ngilibonile likuvidiyo ngasegarage ishaya ithombe nje yabona kumnandi lapho. Dlala nje bakhe. Yipholo lishaya robot. Ipholo libe nenkinga because ipholo bona I don't know bele ngabona ukuthi thina nasi siza ngespeed sisibone robots ivulekile. So masiza ngespeed nayo usuka le urobots belisanda kubacimela lona zavele sashana kanjalo waduduleka esadudule izovele kufike elinye itruck lavele lamphosa le yarola kimi kahle kahle indizile because ivele yanento uzashobeka le ophosa kulomgaqo ngale yase yawaphansi.